O te toi whaitalo whamofolo whātu Samoa I lau whasamsonga ni manga o la whiawhi. Nā tō la tau toi e whawatiwa au no loa Sama whai ngā o si tātou wa tiro. Pele le lau tōre nganga ma le whamoe. E a tātou o mea ia le pese na tō mwai le tātou pokalame le aso ma le aso o la fwoi le nei aso. Ioi. O whea le tunu o tātou tia I la ngona I tino matangi le lei o oe o a o le Samoa o tātou uma fwoi o Samoa. Le o tātou toi whaepa mo tātou aleanga whatasi pi oa o mai oa fwoi wha o le Tautai. E le rei fwoi vanga o le whiwhiru o le tātou pokalame ma le o unanga masani a lau BluTV po lau Maua TV maisi o le pokalame. Whai pea I le aso ma le aso ngofua tau le aso Paraili tau te iai whamalo alo I o whaiva Samoa e le teritonunga o le wa e manuia wa e fwoi manu wa e malo. Au whaatama soali inga sa whianga iei ma le rei fwoi urua iaso le rei fwoi aso ngofua a matanga fwoi o le rei vai aso whai wa te loa le vai aso whai ule nei e whaasifo le rei fwoi a masina ioi. Te waka upuringa kāri le masi ngā whipuari ni mele iai. O whalo whaataro whaatino tau au na Asiata Pio Vaoliko le pokalame. Ia me se foi o le tanto tautua whai pea lau Maua TV po lau BluTV. E moli antu ia I lau Maota ma lau lawa I lau telefoni I lau flat screen io o lau touch screen io ia ma lau swipe screen o le ala le to inga screen o lo e whaongaina ta lolo a se alo o sa le vea Samoa manatu ma ia tanto futi manu ula I le nei aso wa lau I ula e pou le toa e uia inga vevela a ka o ka e se vevela o mantou I au kila ni nei aso wa le longa le meta te minoi solo ai mise la wa maua mai o whanau fo se te mi nei ka vale aku le ku kamakau ka vale me le ku nga vale io ka vale aku ngai lunga ka vale me ngai da ya e wi o fela ma fo o fa ye la ka vale ya ri tari tonuma o lo o sao mauli me o mai le anga le o lo tanto mo te siri le langi
ia pa ia mai saua se pa ia na lenga tula la tai fale mona tu wiloi malo wa ainga matama o tama foi mo lantu ainga ainga papa ainga te fa ma ainga tupu e manatu ia ole anu no wa tu fale polo tu tofio so tato tu no wa tu mo pole o tu au foi mala tau ainga de tai mo ba au fonti o le tau le fatu ai tausi ia manatu tatu mai ele swa fa manu malo la u feeling yo la wo fa pele o le uso foi o le tuangane o tatou umo le tamana la vea ia lo soifua ma lo ola vai sua fa mano malo ke riso e toi fa felo ia mau folo fatuai e ati oi malau fa sam kale nei vai nga o le afia o mai io o mai o e malo aima tati ia le kale sia lo tele ma le ma fala pokonga o mai o le nei tai o fia ngai oe ma fianga o le soifuanga ko o fia ngai oe ma whaanoanoanga ia ko o fia ngai oe ma le popolenga o le a lava le vaenga o lo watu matangi e lo whenengalo ia e lo taritonunga o le a solonga le lei e upo e masiria i le aturo io e se so oa ia a whaama mani noa e io e whapena a whapea o sa whaale seki bele lava iasu ia i te tununga e ulu metafo laule lo fole tua lo soifua ia maso wola vai o to uma lunga tanto apio folinga wo mataanga mai ale tanto wala leo ia po tanto BluTV o follow fatu asianta se time before tanto wa fe ia e fa ta lofa me say hello ia mori o lofa anga ia po foi le te mafuta mai ai na tu foi fa ta lofa tu ai fio yo le tala le lei au ona te trofia lo tanto tua fea la foi le fata faita ulanga ia la vio le fiso la o le tolo ai ala tasi tato le mawaiolo ia ai te o umo fio yo le tala le lei malo no sai malo fa toa malo foi le lava papale kirkiro ku dunga tanto wa ni so o dole se sangi masafi dunga tanto proclame le aso mneaso mo le tolo fa angol proclame le to fina to e mo to tonga e yurambia ai mafuta mai lo manual pacha e ma se foi le tama tu a Vaoliko io e anti yele mo to foi maftang o mai o to le fiaf o le tolo fa angol proclame mo to o malava fa joina fisolai mo to maftanga lo fatele tu e ngante le o le uso ya la fionga fono titu po iliafi ia maratotonga ia mona la mafuta mai na sini o Italia o amai o to o amai le tau ia me se foi le tulanga o lo po ia i tatou le fama to fine hana matau aina da I expect mafuta mai le vanga la fiafi mo le tolo fanga ia o le proclame ile fionga ia unasa ia me se foi o le fretua ia me pai o la ingali ile vanga o la fifi ma lo mafuta mai tali me lei ma to mafutanga nga tele folole ia ma to foi mafutanga se uso ia chef problema la to mafutanga la mafuta mai le lo mua o le moli ma le apu ma le pea Hastings mole to mo lo fanga ia to ma lava o lo i nei nga wenga fa taimi le mafuta mai na Hastings o Napier ia fia lava pitonu i lalo atu au kilani o le tufi tau fauina le totelo ila tau no malanga mai nganga fa taimi alo fatele tu proclame mo tau ile nei vanga le afiafi seli mali to Sam Riley para tau ma tanga ma lo ma fitu mai ile nei vanga le fiafi nga taile o yao and kisa ele tau ma tanga ya o rula la vata i le tau ma tanga foi nga taile o le pepe tilione ma lo ma fitu mai ma lo fa toa fa tonu tuli ma tau ma tanga ma lo le vet tuli ma fitu mai le vanga le fiafi faro le mota ma tau ma tanga ya nga ta foi le molia tu lo fa ngol proclame ele to fine ali amana nga taile o tu tonga ya turwono por telinga tanga vai mafuta mai na i a koranga malola o mai o to o kire kai la de ai fa mai era te leo to fine ya ni beta ai me tonga o le joro fa ngol por kala me certo o malava nga te lea o maluha ni male to mafutanga JV pai moli malola mo to o malava ngol por kala me le vanga la fiafi moli joro fa nga Asiata por kala me to so kilo lua fe tolu se la uno sumare lima ia cases on meias ai o se time ona to va amela ia le o le forma ia le manto por colami ia le manto doctor CEO o le manto so forma no loina le sunga ia Lorenzo se ona fa lo tele le tu langa wa ia ka ku ngomela pole ha e me o tu ia ka to
le dei me o tupu io sa tanto musu lava au le o tanto walu lava le tu ai ngau fai mubera ia pasi mai lunga malefia se lau ia le o tanto sa vale le luafe tolu se lau ono se fulu male lima ia o numera nei sa mamao ile mafau ono o ia ni psila peita e leva ka fulu fai ngale omicron ia o le o tanto pasi lono wingo tanto e le to fai tautai to ai ngano mera foi o le tai se lau mar tai se la o small bueno mera na tono ni sila o no mera e wa ma tono tanto fai tau ia o tai afi tai luafi ia ma fa solo to ai lunga le tai to luafi ma wa to ila o no o me to ave vesia ilava ia le savali foi le tete e o file mu solo tete e o file mu la vai tau tu la vai lo Wellington le tai mile nei o le mai tau atu e atangia mai ua whaia ia ma whale ka polengi mau kuore to teli. A whape fo oro e mafuta mai. A o e lo le lau mua. Te Wellington tau maua sau so tanga i tūlanga o le tātou protesto lo whaina lo. E whaina e o mi mai so tai me foi. Maua foi so o vano te fia. E whatara noa. E a si tasi foi o tātou tanga tānu o Samoa. A walanga le tūlanga le iai. E whaalungo roa lea whapea mai la lele la esoro ke ia pai malafa. Na pe ile tau tiro maasai vai ane whaafonga mano le tino. Pane tua, o lau lava ia te tau. E te alua i lava oe ia te tu mo le saoritonga o le mea wa e taritonu o oe iai. Ai le eise me palai fua i lesi pe a whapea. Ia, paule mea e fitu alalo le prokalami. Ai lo saonga le mu. Wa o le mau te mai tau atu. Ia o matua fa bio o matua mausali ale tulanga o fale ka polengi ma fale ia la o tu mai ila lo paule tulanga fa no o mai tau watu ai me se o mori mau mai alisio ila to ia ai o ke le o le leila vai lo o Wellington ai o ke le o le leila vai lo to la va lo ma mo tole o le motofono ila lo Wellington le fai fa sanga ia vai ngale pe ta yo an tolo tau o mai e pe ia se memorial Kaden le nai so o te tu la lata. E o fa alia la le fio le to telefo ia o fai e fa le ta o vai anele fa fonga no tanto watu. O fai ma fa le ta o fa le ui o niso le to tel. Ia no fonga ne ia mal to no fonga. O lai tanu wai malango mai tia sa. Ia nisi fo yo toa e manu ia le atu no le nei e me se fo yo pelenga. Ai la to fo o fai langi fo longa. Ia o whaongai, ia poloka fo inisi o mga alai lalo. Pei o le whawhitau li leo laifia ngai mamangu le malo i le taimire nei. Ila lo i le solo te te o lo fia ngai nei. O le tūlanga i le poloka ai o awala. Mana tua. Ia e le whapio tangata uma e lango i le te te. O la fwoi tō tele niso i lantou e le ofifia i e tūlanga. Ia e petai. Ua tau mia o lantou wa iata tau. Ua tau mia no lantou sa o lutonga i te tau wa iona o lantou ta vale o i whaingaru. E ono wa poloka tele i tūlanga o le solo lea ma le tele o vaenga o lo whaatino i lalo. Ai awa pela o le te mafuta mai. Ai mana o te fia whaasoa mai si tūlanga. Tulola tātou wa. Ea o le tātou porokala me peana whailo le tero taimi. Ea o le ai whai tu le whale le whaano fo e sea ma tau mo whaile ma fo e. Koe paua leo le vaenga o le whaamai o le e afia i o le toi koe ar kare. Ai whapela o le te maua mai le tātou porokala me te fia whaasoa mai. Ea o le afo le tūlanga ia. Ea whauna e omi mai le messenger o le Facebook page a le tātou BluTV. Ea maua toi lo le tātou so te inga. Ea le ase tūlanga whana e whaasoa mai. A o le hafo se vaina. O a le moni lava. Anga o le la vei whaamai. Wa leva na live mai tātou le lo lau mua. Aioi, o le mongi lava. Wa leva fo ko vai mua. Lai filo mai lo po o luma marikema mai wha sau tātou se tātou report. Uyo lea. Tolu te si male lima ale malosi o le mafu ele na whaamawina nei la vai le fiafi le tele tito le tāo le whaa. Io nisi o tātou tala o mea o tosi o tātou o tunu. Tolu te si male lima e le pito i lalo. Anu sa le pito i lalo o liusila la tōpia. Atu e fo i lau tala. E la vea mo fie ale i tūle ma ale o le tunu le neo liusila. I tele o mafu e ma tūlanga whape nei e tutupu.
nei lai le te au le te lai titi la morfa le fa ma wina mai ai la to foi o lo ia le fa mo mo tu langa tau me tupu fa la ve ono tupu ma fu e malolonga le sa la to fa ma wina ai tolu te si ma le lima e a mai le tolu te a mai tolu su kilomita le pito i lalo mai le pito i lalo ni sila le sa lu wina foi le fe file no wing pe to luai tu la ama taro tato proclami e ai tupu mai le mafu ele o ia se fa ilonga o se fa ilo ilo fa populei se tulanga tu tsunami o lo ia pe tai se lia mar se fulu lima fe ila to e no folant la tai le no fo o lea ua ia ile tulanga foi le lo lapata inga e la to wa telefoni ma tulanga fa pena e fa ilo ai na yo la to no fo ilo e le tulanga fo sa tu le mai ia ora inisina maenga ile manantu o ia ile tanto wa faso ai inisio tanto update e fa ye faso an tanto por kala mese time ai mese la inisio maenga lo tupu mai sio tanto o tu o Samoa ai le so ko kikilo ele tai so mai lunga la usi o le tulanga o le tanto wa au talitalia ia fa la utelen wa la ngole o mambo pe e to wa ilan to wa mali ele fa mai o le covid ile pesile walwa iluma o le mai tau atu tasile maliu mai miro mo e amari tasile maliu mai fle mai tele au kilan o longo winga o maliu ia wa afie an tanto o lunga umai au kilan ia tanto di kusile dei tanto fata kalia tula ia le tanto wa so o por sunga ya Lorenzo ele wa afia e perka so ia ina to ia wa afia ia au talia le vai ngale ole se tasi o vaenga o to mai Samoa ma le tu ole wala walunga la ma le tulanga foi lea ile tu si foi lea manus ala wodi tai to fitor manus Samoa le sa fai mai risi vaenga au tatu ia ile vaenga le fai to mana fai le faso ale prokala mi se tai e se le mata utia o le tulanga Samoa le manu mai Samoa o tai o le mo wai tanto wa vando ale fionga le minista ia tato o ma sani le fionga minista pisidisi mala manuia ai o fia tuli mata au ia le tulanga e se ona fina ngalo i tusi foi i la to ale mtanga le na avantu le fionga le minista fantasia ma le minista o tourist e fate tau i le fa'u ngo le official tourist io e fitalenga foi ia fa mtuain leo lo tu le foi le temire dai ia ile asini o tanga wengo tu wisi Samoa o e faila la utala ile vai liule le mata o pule au tali ile to i tonu for so ngar renso mo tanto over update ole e faila ula o tama itala le vai ngale ona to fo i maila ia le se tanto update mo le covid ole tele ole taimi fo ile le fata atia la vai lan to fa ia la to si complain tu sai fa tari la va se ia lantai na wa le o mai tawina o le wala bala ma fai e por machine fo e por machine le e por machine operilla le fa tu langa mai e fa muta ile tu langa ile au nanga se fo ita mali o lo tu le fo o le si o lo fiso tu si le taimi le ai pita mai le kele o kausanga ile ia mai le tele o tausanga o savadinga ile yengi complaints io ai fa lava fa complain ka masa le mai tau no o silia tu male fatus io complaints e fa tu nga ile fatu no sili po le fa o le matanga no ia amba mai inisio ila tau sa mai le au fai ngā ruanga e la vea ai le tau wha matau o le serious io e la anta fai atu foi le lo te mafau so le e ma e foi le tūlanga wai le tūlanga ia sa o te lopo ua to ai tau no le sa re sunga renso ea ona kolosi e le tātou ai o mana tu whasua toi le vanga le au tali le
pera ya la tatu wa tau file ile tatu wa ngale sei uma ngole uma wa mai leva no o le sunga le forma ya le tatu wa alu te vai tu forma pe wa tele la vai fa fole no fi pe wa tele la vale area le fa no fo ese mai le sunga le forma pa talo va tu fa fina ya tu lo sunga Lorenzo o le forma ya le tanto wa BluTV i lungo por kalamel ni va ngala fiafi mo no fatalo fatu ia I la sunga Asiata ia po la to fa foi fa le malu o le fonga la voltato por kalame le Tautai ai vai vo Samoa nei fo yaso fa pe foi no fatalo fa mo fa lo fatu il pa ia mal malo so tato wa tunu iso se tafa la vor ke lope ia fatalo fatu nei le lua fitu lima ia po nei mangele nei ile no fuanga lo fa pena ona fito a to ai tau nu mai ai se taimi mua pe a tu lau ele nei New Zealand ia o mangele aka gateway to New Zealand Aotearoa malona sai fua Asiata ia tati tau fai fatalo fai anga le ro tanto matai si le lang o le wa va ia tu fai si te le la vale tulanga le wa isolate mai ai foringa mai o le wa a vese mai o ma le fale ati o le pe o se pa le wa isolate mai lo suga pe sao ia mana tu foi Asiata o le home isolation pe ona ta amata mai ai wa le sa ta amata fa tasi ia mua to tono le potu ia te fa no fo se ala va o ia to tono lo potu mana tu ala o le vaenga lua le isolation o le se malia mai lu mai potu malo lo ayo ai amata loa ona mana tu o le se fulu aso Asiata o le home isolation ele fai ngo fie ai pe foi la ona la pata i mai le matanga lu venga so fu malo loina tau fai la vor tanga tai fai se awala fo ngale ina ia fa fie ai matau fa matau tu ti ai ia vaenga le o le stress ia pole atu fo ile o ma fa ile fia ngai fa fo fa le ma fai le ala wa tu ina mai la matanga lu ngalo so fu malo lo na ia le fe auta o le o lo saula o ia la o backyard fo ngali a o te so o nga lu fua le ala wa se ku sala la wa sau mai le potu malo lo Asiata le o tu I le backyard pe fo no to sila mai Samoa ai foi le fe au o lo fa pena ona fia tu ina tu le tato wa tunu Asiata le anga o le wa fia fe ma fe tanga ta wa home isolate se le ta o le vaenga le o le tama fai foi le patino vaenga ina ia tu ti ai ia le atu le ma fa pole stress pole wa mata ona tau vale o le ngana tu sa ona ma Asiata tau vale ai ma fa o le tanga ta foi le la sa o se le fia Asiata sao le dai lo fa vitai la vai le sunga Lorenzo fa pe una o le te longona le ai fa vitai la le fa ma ni am confirm dai lo ana dai o le van sau to lua sau pa vala au mai wa la te no fo mo fa sanga pa pe nei le woro ma to fal o te ina le vala au mer ma to ai pa ba sorry wa ala fo ke ka ye o vet Pero te no la o le tulang o le mai ma lo pe kau ma ke ia tua o le mai foi ngale so le pesa se yo le ma fa tasi nga wa kau ma wa se a un ore nei o le fa no wa o moni la te fa tu te lo to foi le fa fonga mo so mana ia ele o afia tele foi le tulang o le tinaina ai te lo le fa ngale fe ngai ma o matua yo give away ya sa ele ngangor kam kisa ba makua yo le lava ngo for fales sa o le matua yo le lava yo ya o te lo polo ka si pe lava o tu lang o lo ya Lorenzo sa le lava Asiata pe yo ma na ia na o le fa solonga me ngol sa por kala me salona foi mai tau mai lava le tunu le amata mai lava I tono le postu tau ai tu le potu malo lo le wo mai tu ile tu le fale le backyard o vanga umala vai yo lo fa pena una tamo fai fa ta tu le tu no la ngona lo mau le tanga ta home isolate ma o le fe au fo le tato por kalame Asiata ele leila vale pui na ilo le tau tonga fitia ele leila vale fa ta tele tamile nei te iwai o se so tato wa tu no le vanga le o tai ai ia ona na moila yo le vanga le o mo Asiata lo fa sanga le wo se tu lo ia ma ule nei foi nga le wa le ro ma fo alu sau fa fo salo po fa se la ka kala ia la front door nga ia so foi nga le pe ia nei fa no fe wa
e vano e so no au fiu foi a tino foi e se a unha fama e matua fiu so to rua fama ole ha ese pe que fia causa mia e oi ole ha se vela mai le culpa va le ai e oi ai paula yo uri mo que cago fai e oi ole yes le ai e fa ata la fonga siata ai o a unha umai le tate mai mai o le tafe au foi lea o le tūlanga lea o le manongi ai o se mea ai se tu long lava le anga e pole ana to inga kuka e fai mai asiata e te ai tu lava mai tau sami e le manongi ia na peila i e pi e fa o so i tai vol tangata le kuka e le ai o a unga lava i o fa mai wai o kei lor kai mi nge wa mata ona tau nga na tu so fa le tua ko inga ngana foilia ko ki ale ko e fai alo ma se mea wala le o tūlanga mo ile na o kuka tina le ai nga kuka le ia vela mai le lau ma mo ile time ia o sa o ku ngar pau me tango fa so pu e haka o me ai o fa pelo ma fa o fa pe tau fa pe ha un ole dei fa mai ko fio la e a fa pe o fa mai le nei uma e ngai tau fa le tu no ilo tama fa e tu foi le tana o tali atu foi ngare fale so fu ma lolo ina o va ya lo fa tu foi inicio a un na wa mata no va ia tu na pau o a unga na te va ia li tangata foi le o lata la va ona ave se fale mai foi ngale mo tangata o fale to no ma fa ya ai mana tua o le taimile nei asiata o te fia o le asole sa whairo mai ai ele World Health Organization po le pūlenga ale soifua maloloina i le lalolangi wa mata ona la tau wa aia ma moli mauina le tūlanga lea o le pandemic fatigue po le tūlanga onga ele ngata o le virusi ma le siama o le COVID-19 va peitai o le au te lenga o le whaamai lea ua fia i mama fau o le tangata lea la ua amata ona le ua fai mai lato ua amata ona lato va aia ia le pandemic fatigue o a fia nga pito i sili lea ua fia i tangata le temile nei e leo le virus peita i o fia nga o le mafau ma le loto o a fia nga o le soifua i le mafau ma fia nga ua fia ia tua inga fai nga leo o mea masanga i tangata ua le mafai ona fai mana tua o e asiata a tasi le aso lua aso e na lo nofo i le fale e uma nge wa matona tau fale tonu lo mafau le ala ua faa upu ai faa pea le World Health Organization the pandemic fatigue po o langona maafianga ua afia i le tangata le holistic well-being o le tangata talu ai ona o le siama o le COVID-19 asiata ma lo i o faa tai e tau wa te lo lau tala o le tau ai o le vaenga le me se lava lo fa no fo e se ai le fan o to e ma fa walanga wa fa pui rich walanga o te fa pui la ai o le wingo la tala ai pe fa pe i la ngona o le wo lo ni sorry le ai ma ko o le fia fa pui la vaso awa e te fa ingoa le te le to inga me o le o lo ta fa pui la vai le ma fa ia ai se o mai la nei tangata wa la ngai le fa pe o e la to e o mai ano lo fa mai fu le fa pe la fa ka un o fa fo ia mai fa ka un o fa e ke vai ngau ka kilo mai fa pe ngai fa fo sa va o ka mo te talo mo fa pe ia ai le ma fa o un ai o le foi fa mai ese fo i la uti o le po fa ja la fo ai matu ai o tale mo o lava e tupu le nei me tu ai nga au o le o langa i asu paiso e sa o le na kama foi o le tama foi le o le nga o lo manga o atu mo lo fat ai le ma fai nga e faka lo fai pio na masadia e le ma sadia i foi tato so i fuanga i le me o le ia ka ki ai nga ia nga e pio tato ma sadia i le fata lo fa o le fai kamba ia ai te o que fatula o tal a to ia se os furuas o te fa ma vai ma tato proclame wo tu ante le a fai ia disi vai nga e te pesa no Lorenzo ia le yon paula vana no i vaenga o mana tua le taimi fole nei o le ua tu ina mai ai le tato finga malo
ia le tūlanga foi lea ua amata ona tau tatala mai ai no tanga le lockdown. Lea la na whapalasi mai lalo le red light. Ia mai le level 4 peita iani. E silsila le iai asiata. O le tūlanga tonu lava lea sa popo e ai ira tātou whainga mālo, mal matanga luenga le soifua maloloina. Pea ona tatala no tanga ia po lockdown. Lea la ua sila iai ira tātou watunu. Na ona tatala mai lava le lockdown, ile level 3 phase 2. Ia pei lava u matua i tawhili sau noa le whaamai le susolo le whaamai lo e te mire nei. Ma e mo i lava la o lea tātou te iai i le phase 2 ua mata ona to iai le saulotonga le tangata i vaenga fo ingale e anga i ai. Ua pei lava e leo lockdown. E au lava ona tātou whaititi. Ma e au lava ona tātou o se ta ia pea la pata inga o tu ina mai la matanga luenga tai peo vaenga ia ma sanun ta whamanatu asiata. O le whaia o le uwhi fonga, o le whata au o le vau, o e malisi tangata ino fuanga lau tele, ia o le wha o ngā o le app fo ilea, o le QR code tracer app, ai le ngata ilea o le sanitize le o au, pe te alu tonu packing sai po, whea lava se wha e ngai te anga iai, ia sanitize mai whang o le iau lima. O le si fo i vahenga asiata o le te mai tauina, sa o mai tauina le taimi lea au tele i lockdown, au tele isolate. O le anga i lava leo mātua, ma ave ala tau whanau tu tonu o supermarketi manon fuanga whaapea asiata o te whautua tu pea lo tātou watu nuu. Ia, e pule lava stafu nei le la o lona sā, ai na ona valvarusia lava o le whau asiata. Tātou whaitete e maise lava nei whanau, maise lava whanau i lalo lima tau sanga e lo iei se tui. E lo iei se tui e whasoani i la tau pea mau le whaamai. Ai a whaia ngai ia tātou ino fuanga i e whaia ia whaatau. Lava le tō tase alu. Mai lava foi le tasi na o le ainga e fita mo e ai. O le rana le na o le ainga e fita mo e fai fe au i le aso ma le aso. Ai no nofo uma pea le tele to tono Maota malawa wa pui ngol fa mai. Ya malisi lava va hanga asiata. Tau se si lava tātou le taimi le nei le whainga tā ua mana tua le lockdown. E whainga tā i fo i ona te e atu le whiri leo tātou le tau sami. E whainga tā lava le taimi le nei ai wha manatu atu pea i le soifua maloloina ma le vaenga o le tātou por kalame i lungo le tautai ai. Tau sisi a tātou i mea ai pāleni o tau mafa pāleni ma va ai le posting fo ngale awane i lua ipu mea ai se tulou awa fo inga i kasi ai wha pengpenge i mai lungo i fo ngā whale tolu. La vale tasi i ma vai le lelo posting o sau mita i peo le tele o le moto o nai fautua ngala haiti na vaia peo le tele o le moto i lau mit ai ia fa pen nei ia lau extra post ma lau sala tia ina ilta mai mitte na ia ma to anga fo ngale nai fa malustino la haiti la va asiata e via fa manatuat o lo saula vai fa fo lo fale vai neu pusa pa se fulu vai neu sira pa se fulu va ai ia tato pese foi le masani ai oso nei se fulu a se fulu ane oso e fa tolu na fa asiata ua fesoso ani fo ile lau mana va ona ma faina e fa te ia mai ia i te mine nei wale na te fa fo e faina e fa mai nei sempo vo yo so na e langa o te lo te mo mia fo ile mai nga to fa faina exercise e fa na tango to fa tai mai lo so nga Lorenzo ai tateli fa mai altan no nga covid e na yanta ia au te umona tu na tu le lunga o se va inga ila lo le tu langa lo tu mai ile so te ele ila lo mana nga sa tala no mo mai ai si ka e mo tu lo fa nga tu esempio mai na yo so na fa mo le so Lorenzo mo le si ma we kas e kolua ngeu se ki vave fa ka inga la ava o mo fo te folu a pusa apa siaka ava kas ua kol fa lima onu Ivas fu te fulu a menga o sir apps ai vai kas nua kon fa lima on fiku valu Ivas fulu manga waso kas nua kon fa lima on fiku valu Ivas fulu vai esse va ver ama kolu ga faia mo marquês e dei lo au lo te amata tu tamalea o le fano le leo lima o le ke amanga kwat kamare ai malo ese la yo no foi tu mo tau langi ngor por kalami le ngor so mai ai te le tau mo le fono fa i lo mo le se mo fa tu maro le tu o le fo mai le ar manto BluTV wala ngai le ngata na tala no to malo ai se yo foi le tango to ina e sempo mai ma fa mat ia le tu lang ke ofo asia wala ka fai aku ngai mea
o lo ka nga wa ku ka ka o ya siaka ele ko ya nga ele ko ya yo le yo awia ele o a foi no foi dia jo aware o tanga tale wo lo wo langa temia aware o tanga to te mombia haya na la tama fai to ole tu mai tu ai yo le ma lo fa tai ke lo programs already mai ta no fa so ele amatanga se ba inga le la lo le tu langa al tu langa tau fa le tu so le o matua foi le mautua tu langa o no fuanga ila to no foi la ia o fai ma fare le ta o vai ane lo e tu la ta si fa e mo tu ne ta to wata ia mo le silsila malo le ta to tu no ia ale na Samoa o se va inga le na le no to mo fai fa me tala tu le amtanga le update tanto wa BluTV o tu langa le na le wa va ia le lo wa Wellington le Lorenzo o le se tau sila tu me se le tu langa o le soifua malo lo ina lo enga lue ele ngata ile va engolo le mauro la tu fai mo bolia tu le malo o anga eu ai tu fa mata o tulanga me se tulanga sefe mo le soifua malo no ina e bise lava le tulanga e vai ngale ia le fat tu ngam fale ye me fale le ta bo va nel fa fonga le tu Lorenzo pa ta ya sia ta le wa e siring ia tulanga le ai ele o to e tau fa i lo fo le va nga ile no fo si le fia i lo tato o tu no le tulanga la matia i o le soifua malo lo ina le nga te tangata ye o lo o fatino ina ia fa mo ma solo te ai o le tulanga la matia fo i le soifua malolo ino tangata lau tele. Ai meso tangata i fea fio i le vaenga leo le atunu uto tono le lau mua. Le taimi le nei asiata pe ona sile fia e tato watunu. Sa ise tustusinga te tasio fo mai. Fo mai lau i loa i Wellington. Ma ua ia fai loa i tangata i a fia le solo te te. A fai a tupu ma se fa la vela vei se outou. Pe mai pe maua sai sile fa mai ole Covitis fuluiva aua ne watu se sile fa mai o tu ainga sa no anga ia wa mata na tala no mai fo mai aua ne watu se sile fa mai a ia ru sa ola va tanga tai la na ia fo mai fa le a inga fo mo se so ni matulanga fa pena peitai o le matua i tele la vao o tula fono mala pata inga tu ina mai te tau ona tau sisi ia tangata o lea lo soli i lo solo te lea o tau sisila i Samoa wa mata ona share ia tulanga yo fale i o lo tola wa pel to tele ele to tau fa ilo na tulanga o na share la vai tangata fo ngale le masan o le si va enga ia ua ile va fo ile te tau ona tau si le va o le se malesi ai le ngata ilea ia elo iai ma se si o ka va iaku penga ka wa makala wala matanga ia so e lua mo solo te sa ia ni si sa fela tau fonga pe te o te minengai ua matua isa o loto lava tangata ia wa nga ia to fai ia fatino ina le fa moi ile tali la lau visili asiata le ai o tu langa o so fu malolo ina male saunga le mu e matua ila matia lava ile nga te tangata ie e fatino ina le solo te pe tai e o lava fo i tangata lau tele langa o le lava ua mau mai fo i tustusinga
o lavana tau fa matau ia nisi fo o lo te e tangata lau telo lo fea fea wa i vaenga le o le lau mua ai o le fo te maua ia nisi fo o fa tala sta e falling mai ai nisi organization si ai fa fo to nu sila pe la to te fa tu peina mai ia le fa mo le nei o le si tulanga ma lo sina le o i solo te ele lango le wa apa mai ia le to te lo tangata ia ele tali tono le fa mai ma tangata le tali tono le tui pui ia tu no mau pe yo ile wa matau na wili mai ni so selen e fe so ani il fatu pe ino fa mo le fu le ele nga tele umi ai wa fa solo la vai na to tele lo ni ma fe le asu tanga to o lo fa pe na ona fia ile tato solo tele asia aro fa jaya Lorenzo fa jeli ono le chan chai mile fa wa stand by Malaysia ta ta doanga ya manatu bori fa malo mlanga fa jeli to le uso o so bori tanto BluTV e se foi le PMN ia fa sia foi ma le tanto local doctors e le so mano loina fa jeli nga luenga mai e se foi fo tu man tu la e ma malo jelo le tu ya tatia foi le to family utanga o tato tu no malo lo jeli ya fe ta lo ai o le saunga le bulava le mei mo ma fa ma ku tono ainga ia ai fa ta yatu o sa no fa fa mai ai ta fa ta no no mo le tu lava lo fa anga lo tato wa tunu au na ingalo a fa lava ona e te isolate o mana o mia se so ani ale malo fa mo le fa so ta ile working income ile numera o va se lau lima tasilua tolu fitu o va se lau lima tasilua tolu fitu e tuna ko se Lene ia te oe male ai nga fsoni ai au fe ngai ai male isolation ona ole fa mai ko visis fuiva fa manu te la vale tua fa manu le tua i tau mango tol tato por kalame Asiata filo ia tai au so foi ia alo fa tai telefone maruia to tai bole nei fiafi ia fa sa usi se o exercise case ona e ruila ia le tonu au tirona o el nine of to tasi fa wa ule tanto proclame fa filo ile se tanto mano le fionga Leaupepe se fa se mai fa so ia i le update le o mo mai tu langa foi le le tanto te to fitol mon Samoa me se ro ia fa la to si complain ia mani so vai nga fa so ai pe foi mai ile mai ai tanto fa sa lo fa pisi nei O le tautua ma le au nanga o le Maota Samoa Service Station nei tua nei matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele leo nisi matu au nanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swau mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again and God bless. Wa iai nei le au nanga fou e whaingoina o le Maua App. E mawhai ona okai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whaingoa fie, nga olo taina le upenga ta whailangi, www.maua.app. Ia nga whailoa lau oka mea ai. So fa talo fa tu Samoa lau fa fonga le nei vanga la fiafi e se fo io lau mantan mai moanga le nei vanga la fiafi tanto proclame le to teli mai fa o wina o le tau te ia e ia mai se fo lau nanga lau BluTV o te fia fa ilo atu o le ua pale mai lunga o le tanto proclame nei ia le sa fo lau fo ia le fionga e le farangilangi fionga ia Leaupepe por sili o le tanto ua Pacific 40 mai se fo lau nanga le tanto Digital Pacifica i New Zealand Pacifica nei mai se o New Zealand io for so un po' le tanto wa on le OCA e manatu ma fa so nei inizio mai il lungo le tanto proclame di vango la fiafi fa lo fatto e lo fionga ya tama fa sa ora in san quala e ande foi le suore ma po e te nane foi le fascina e me se foi manu me tu me farfitu
ya malitama na boy mana tunatu talo fatu ilo fio ma Leaupepe ya so fu manuia lau fetalainga asiata ya pola to fa fo vai malai ya paia ya Samoa leoi ya mesele malu le la taua malo le fo lau le ne yaso fia lava ya lo ne tanga te vai te fo ya woto e mo mai o fo linga ata male malo si o mato misia lava yaso vai atu ko fo ringa ola si edita ya tate te fia lava fo e fa filo ia le se mai o le sa fo lau lo fio ngai pa io la inga falangilangi nanga fo boda inga na pasa sai langi no fio ngala Leaupepe atalo fanti o fai balo fia au ya me se fo le tua se tanto tulo ya male atu motor Pacifica wala nga wale o to tanga tasila o tu ya o le wa fia ya ni so tu Pacifica ile unanga fo ile ngato titi sel ya o le tanto Pacific fori ya ai ameli ya so me se tulanga isi tau te mara fasina ta faso ya ona ta se le tulanga isi tau ru mai fa pito fo ile ka ale o unanga lo fio ameli ya so ya asiata o tulanga masani lava ya o nei le tai au ya e uso to foi moli ya le fanau plaiti le onga ya ai te o to fa foi mai le sio watali le kit I lo molkate o la tu wel fa ya o mali lisi foi le ai initial le vastenga ai sei le vastenga na fato a Maua tu ya le result ile aspiralin tene positive stamatiti ya le fato a longo mai le song foi no atu o te tau ona fa no foi sea ia pe ole o se tulanga na o tau pole foi ona le o le tuai ona Maua so ta inga ai mese level fa no lights ia le ala mato foi mai e faile testa se o atalilia o no wingo to test ato mo foi lo mato so mato ainga e le o to fa finga tana close contact se se termine asiata po a mata mai ai tonu onga o ngaluenga e o foi leo e fatau e tonu e pawatu langa le tau mafanfana isio matou fale ona wa umon fai umo matou tui ma matou pusta se vananga le fanau lights le lalo mai o le iva tau sanga ia le fatua taitasi tui o le la e talia pasalo po le masina fu watu e fai le tui lon lua ia ai wa afia I fu ia fu fonga le ainga ia wa isolate e lono ingo mos fu waso fu de la to e fa no fu se ai pe a te wa mo mai le tu ia la tali wa e positive ono tamiti to la to senga le sa close contact ai ia to no le no matu le tu po fu le ni tu langa te to no to tele na ainga e to no akilani nei ia mani sila fu yo la fe tu po ia tu langa fa pia ono le tu wai le sa wole o le information le sa mai le office so maloloin yo le pe tolu fa so fa to ai lo ai wat na isolate o le positive case o la sa tu pu fa so tal wat e sa ole le lo so nga Leaupepe o te lo fo e to ai mai o sa fa ma fa so ma le sunga Lorenzo ai ma tua yo o le lo fo le o si te ko to le fi tala no ai o le fa ngol system le so fu maloloin ai ma ai pa wale va nga fa so fi ai mo nga luanga le fi fa so mole mamalu lo tele o le atunu o lo lancho si la fia e a fu fa ma fo e se toi fa tu ala tala le na test positive o le asu to na ina te andei ai ele ye se fa ma fanga au vai nga tu sai le Maua mai sa result na failo test e te tauna Maua mai le result ti le siaso Malaysia so ele Maua mai se result so o boy Malaysia so ele ya se result ana o le filifili au te anu ila ukipi se itau sa ili langa wo fa lo mo tua yo fa lo nga o ma yo wo mo yo mo fa ma ai o wo tu ile chip fa to a ta uma ina e sa o la e positive o le ala tu ti fa so talu na o afia ile fa ma ale le iba ve se so ta I mai resistant o lo wingo la utala ana fa pe nei la wa usi tangata fo le yo tu sa wa ma ne fa fo ala tu anga wa usi tangata o kele po le il ferwa e ma o te fa tali le text fo le ma salina text ma ia la o telefoni ma la o telefoni le ta o mai de anga o fa kali le kamar nga mo ferwa wa iso o fia ni tangata o positive fo ia te
o fili tu pito na tu mai lo mago o fi walatia o nga uma lo fa ila test sto na ile o ngonga ya o kingo o ngiva ma petelo ti na fua ilona o fili na mai lo automati o le o ngofo fa anga o fa atali nei na se isaule result lo test which was completed 4 days later e mangu o lau ke fer wa yo tato we lo ni tanga tai lo fono fa le tato we yo tato to o ina le ala yo no utilo a le system le fa yanga yo le banga le pe ina le fa mo ni to no lo so no ya ai fa fitai tato de talo fo o tai mi foi le nei ya what ta wana tato face up foi le tu langa o le tai mi tau te afia e fa ma as long as wala bata pena ai ya mi se fo fa tu langa fa pena e tau ma ina mai ya tu langa ngol fa ma yo e sine ya ai fa te tele e se vai ngati so no ai ele fa le yo le no tau musu atu voi le wana mato vili al fa mai no mato fa longo wa fa tau to dia lau to fa foi le vai malai le el covid pe se mafuanga o tuaina maua ia result o lau test a te o fai mai wa to i titi le per computer le vilinga voi le su engo o va engo le o te le lopo lo toto po le o fiu fo mai ele mfai no mo mai pe negative pe ela te lola o le i lo I would e umalona mo e fa mai e si vai nga fo e si malo si anga fo e te mo e tangata ya tailo e fai asino po pole pa te o tu vai asino vai wa matanto tu po mai lo e tailo e pauna le vai nga na notify me fo mai e se ale sa wo positive o lo case positive ai ole se wa ko fa penga ma ya lo fio ngara pepe ole mana ya lita ole e se mata o no na fa sina ta fa so io ai o se mata o fo lo voluma ile I tulanga mai fo le mai a mai le se uma o le mai a se uma ale committee filifili ile mata o pula vale ana ta fa so fo le baso le te nei le tulanga ia I fa nga si fo ia le woli ia ka ko fi formal samo le sa fa o tu le yumi la kapi male pule ngai Samoa se e fai se fu ngai fa ya o ma fa kire ko le ninga ma ele la fo mi si mai ngai tuat beta o le la o tali mai o le o mo le so le tulanga le tali mai le yumi la kapi Samoa ma va ngo fa tulanga mai le o le la wa tangia mai o le a to relocate mai le a mai tu pai de meo ro ta pena ai te mile nei wa ia tango sanga o fanga so au le a to relocate mai ma to tu va mai ta pena ia usitalia ya o le na fa alia ile fina ngalo le sui si dia o le yungi la pi le fiongo fo ia afasanga rico tupa o le na ilo lava si le sila le tulanga ia o itu el wa me se fo yo le mo mianga ele tulanga fo yo le tusina au na tu le sa ia ila to fo ta o le foi la wa le ko le to lima ila to ia na fili ia tu ese mai Samoa le to lima pe ia ila to fo ia le na ta u ia ile kusi complain le na o pisi update le na o le tulanga la le wa ia e o le wa io e mai le yungi la kapi ya ole wa mamau ke foi tu pai mi tulanga fatena ai ole mai Australia tu takena ya ma o ia nei ai nga tau le talanta ole wole ko le si ya la release da woni to lima le nalo ro wingo le to si le fa ya o ngal pule ile to fili anto se si to lima replace ai mai le ya mata u atoa alo fionga mo fi ya la so si la fia I miss you sitting the one long voice I long ingo teach sound it's one of the major sponsors at man Samoa to fit to sang o te lang fa pena la so si la fia ile nei mai ngo tu la fa pe mai to fa ngal tanto te to ya asiata ole vaenga mo mua tauna ono tatu man malama ai e pikiro stam talo tono le au ia e pe ola ngal wenga le o le wa faile la to agreement male Samoa Rugby Union ia e sa we fai masui o le tatu au ola ngal wenga le e alwe ta alo
ia la foi maua nei se Lene e so nei mo ia malona inga ia le ngata na ave ma tangata ave fu a foi so tatou atunu o le tūlanga o tupu mai ia e whaingata lava ona ia ini manatu foi o tatou e langa e leise si o tatou na ia o tūpai e tūlanga le mea lai no fo o fai foi si umi masalo lena na o le amatango Januari ia o fai foi si umi o malanga e le ngata nei tama mai Samoa ia nei tama foi mai New Zealand e te lea lava enga le e tau whanongonongo atua ia mafua mai ia tūlanga whesesea inga le manatu foi o tamata alo ia a nga i tau mawhainga le pūlenga ia ae le whapena foi le i tau mawhainga le pūlenga ia mo le tau mawhainga o tamata alo so o vanga ta wala ia a whai o leua man wa loto tafu wa iele manatu i tamai e to lima e to e fo i ese mai i rono winga le ufa uman la to whainga whenga inga fo i male aulaka Pea Samoa e le to e vei la to matamata alo mo le tatu taito fitu nei teimi ai ngai mai ia pe foi o tatu matatu ngarwenga ai foi teimi e la ngona i wa FCC ai manatu foi mal ofisa nga tenga lue ia e te wha vai ia mai alu ese mai ai ono le lakapi o le meo la tau la i tapu inga la tunu e pe o le vaenga pito i wa tele manatu wha alia ma tūlanga whapena ai ia uia so manatu vai o le tatou pulenga la i o tangata ua lewa na te tonu o whainga o au e li whapea se pulenga e fau o le whatoa watu o tangata o lewa na involve lakapi o lewa na o i malanga pau atu langa o te e taun tatou mamam whatoa a leo o le tatou pulenga matamata alo le ise umi whapea nei a wan mea sa o ie ono ama sina le pei le tau whalongo sa tu e nofo i tūpai ia o tūpai o la tunu a lapi o la tunu tu toafa e mo iala i le tūlanga o sa tunu e tele le oa e tūlanga vai e matua le ai antangata Samoa e la itia sia tatou community la iai la sa fsosoani fo i sia tatou au ono tūlanga whanofo e se ai i leo e se atu ma Samoa ia no nofo i tūpai ia lata la po whewhai me le tournament nga iai to ifo le nofo i o pe o le mafua angana na laina o nofo i tūpai masala lango ina fo le World Rugby le o nofo i tūpai ina ia mawhai e ona awai i a tatou tournament ia a watala lava ia mulianga fo training faso ai e ono ama sina lela o ia nofo i tūpai o se taimi umitele ai whaftai o leo mo mali tonu la mai au se talia a tonu la to yese swinga fo le environment ia mafsosoani fo ina tama i tūlanga o le whapea ua mamau a to tele au te loa la fo i manatu ina ia inga ia ai e la tūlanga ia leo se mea tama ia o la wai lunga wa consider fo i la to ia a tonu wala to le to nga fatia fo i le au wai tatou au ia le se mai ia to ta pena awa o avanova pena ia te sau e to ta pena lei to su e to le sio awala e ati ai lo tale ni lakapi awa le fa pe na te lo asiata vai te foi o talo e le fa pe e umal le o langa e talo ia ia ona sui foi la ia o le tale ni le fasala ma lo fa tai lo fiunga Leaupepe au e Samoa ele vai ngale me sela o le wa lu ma fa ele o le fai uma ele sa ta una fai ele o li ko li male na taula mua il fengo le tusi ala wa ai o te fa so sa fa tai lo finga no mano nam ai ya ja ele o le fai uma ele sa ta una la to fai mo fa na vai o fai tau le se finga no le sunga si uli por world le tanto faya ongo le sisi wa me mafa manai ia o le vaenga sama manu mai le fina ngalo le sunga le faya ongo fa mai lana sa no o le fa mai le o tauna tineia o putu sa wa la lo bia fo ile Samoa seva mai se von Samoa global media o le fa mai le o tauna tineia o le fa mai le o le mafaya no na fayo ko kalame faya ongo tau mawhailo e elise vai liu e whai se complain. Po se tusi fo ile le whasea. Ai ona o tua le mawhai al po kalami.
mana tua na ia sa no fa pia na sila fia le ia le wali o lai o le tournament ele o ka fa ele o fa pia o ni ngal wenga fa vai taimi fo e tu sai tu langa o to memo mo mianga fo ie te tau na fa tau ele telo le taimi e mana tu o se a o fia sa ili maro a so manga le sunga ya se yu tolu se fu to sanga dalu na veo se fia o ngasi si o memma fa na ia sa no fo ele tu langa le na faile la to combination fatasi na o talo atu sunga fia o ngasi nga mulia ngati i ate ia male au sisi e fa na faisi na so ni ngai le manu sa mo te to fitu ele malang tangolo le batu mo fai ko le ni na tu langa tau sisi ya mai lo sa una ngale ali sunga fia o ngai asi na ia va ai inale por kalame ale fionga ya mulia ngati le male mal pule o se matua por kalame le le e feu le tau mo fai tam ele ngol por kalame le mo mia ile tu inga level le ia ta to nga pe amo mia man malo e ai peta wale o ngata sile le dia male ubelefo le la wa fato to ai tua ia ngola buli wala ngole wa yo mai pule nga e fa matu we se mai le to lim male ia pela na fa to ila utal so vai vai ele o fa nga ele sa ta una fa mo o le lolo wale nga fakia ia sangile le ia fa pe ia mal le mai e fai ma o ke mai la o ko ro pe o le video ku ke le ko ai tu mai au so wanu le fale langa o fai before i ma o fitu mai so talu tu ai nyama tu langa fa pena e o le la o mai no na to te wa e ni sio vai ya ai fenga ta o masale i po vai o le fo wa ngi ngai ya pe au manga lu ngan le ya la pe fo yo le tatu au ma tu langa fa pena ya fa fitai o le wa ta o tonga mai ai asale tu langa fo yo le famoi le la na ma workshop ta inga nei le fia le sunga fia o ya e o yo se tala no anga tu sia fo le ya ala ile mai ton mo tino tonu se so to malanga i foi ya o se tali o le taimi la vale o la i tu pai ya o la o fa mo salia o le anto e relocate lan to o se tali mo se taimi ele o to ma singa update la na ya ono le tante mi lo fo ngala o pepe ala se tulanga mai le o nanga me se fo o ti sia o tulanga o le ta o nanga o ia ile nei taimi i unmute fo ala o mo le lava fartai le wa tau mau atu na se update va lava o lo fanga solo ia atato se ia sparele tai tasia tato ti sao anga va ai la to lo fa la fo la to top up tai luas futa la pesiliato mai New Zealand Australia anga ai nei Samoa ia mal Pacifica o las farele nei la se ia tato telefoni o le Samsung Flip set ia telefoni le pe a film se la montu pu New Zealand tau ese ia foi le mal tato telefoni S21 ia e mal tato cash price luas la tala cash ia se ilas farele nei ia e te anga va pe le fa tau mai le top up te sa luas futa la pesiliato mai faloloa tono New Zealand Australia ia pe fa nga fo tato website le teachersalinternational.com e la foi sa top up la foi se plan ia pe la foi le se leni ngai Samoa ia mai se tunu o le Pacifica ia tulang o le fainga paanga teachersa ma tato talo favata na talo favata le mfaiona lo foto le voucher nga teachersa e fata o le telefoni Samoa te alu sa o lava ilunga le website del Pacific 40 fili oe ia le faloloa teachersa o li savai po polu e la foi le voucher ia fa ngale to ainga ia e te tongi ma fata o la tu telefoni ia mai si lava o nanga tato Pacific 40 le ma fai ona tongi to cash power fai on tongi pili vai ia fa pe fai fata o ainga ele ngate meta mafa ia male tele o loa fo i o lo mana mi to ainga Samoa ova Marcela u falo lo Samoa o le fai pa anga ele tato talo fadata fai mo fiano so so ane mo nai ainga ia male tato o CA o le wa e tato wa o ngasiata na e ana nei pa o fakamuta tala fia to tele na yo tato tangata Samoa o atu e fa nga ia leva noa talon tato fala wiloina mai ate sema January le wa ele aonga ia la uto tele na yo tato tangata Samoa la weto no la aonga fua maua le tangata sosoani I faingo mea aonga maua le student allowance
Maua sosoani tulanga tau transport. Ia le ngata na mai alsfulua masino level 3. Ia maua laungan wenga ia toe maua tu se e fatau e le tatou aonga. Alo tu mai lava no Asiata e mfai ana register pe aferi o le fatua ai loa. Ia le tatou aonga lea. Ia o latu mai vaso nei mal vaso fo. E mfai ana talia ia le stara mo tangata fo. Ma lo fa tai ia mana tu no le tantai mi ai to mo fo ile for ile le si family nonga ia fa tai tele mo lo tai mi lo fionga le pepe mo le ta por kala mi fa wa le ba yaso mane ba yaso ama mi fo ile tu to tai mo le nei fiafi e ma se fo ia mo lo malosi to la le lei fai pea ia wale to to no so tanto o tu no nei ma sta ma Samoa ia ma se fo le ma se Pacifica ama mi le to tai mo le nei fiafi lo fionga. Manuela via Asiata. Ja, Manuela via fasi foina. Fasi fo. Ja, Samoa mana tu tanto por kalamela ele mai ngola fiafi. O le fo ua tau mai tai mi fa mutai le tanto o nanga le fo so fo o ne ngalo tutori matanga tutori matai la so tao. Leo le anto fo tanto o mano le fio ka le minister. Ia si fa manino le telo diso mata o leve o fia ngai masamo biso ke no mo kusi le fia ngai masamo ya la fisi le manga o le tau tamari le fiafi ya la fonga va tele me tu o sa mo le tu pele le loto malanganga ya ta tu tapa ila so ta ya o le te masani le fo ya to ona le Asiata Pio Vaoliko ma le tu ala tu te ya e ma le BluTV soifua ma ia manuia. O le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota mwha moli Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki lewa ina fo i boru po o savai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o pali i Francis kulea i le olua fitu, lua valu lima, valu whao no lua. Po o le olua fitu, lua fitu lima, fitu tonu valu, bo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa.